Kad sam ja došao u Motovun, 66. godine, po selima nije bilo živih za zakopat mrtve. Motovun vam je bio jako poznat i u bivšoj Jugoslaviji. Iza Dubrovnika drugo mjesto po posjeti turista je bio 80. godina. Onda je znalo dolaziti i po 500, 600 do 800 gostiju na večer. Do dugo u noć smo bili, sjedili na terasama, pjevali, veselili se sa turistima i sa folklorašima koji su prezentirali, znači, našu narodnu baštinu. Sjećam se prvog dana, mislim da je bio utorak kao i sada. Radili smo u jutarnjoj smjeni u ambulanti, to je bilo dole sve zakrčeno, u Motovun se nije moglo proći. Motovun je bio krcat, sve ličnosti su dolazile, uzbuđenje je bilo veliko. To je bilo masovno, to nisi mogao proći ulicom, nisi mogao spavati, ništa, koliko je bilo, naročito mladeži. Motovun Film Festival 2018. to je 113 filmova, raspoređenih u 65 projekcija, dakle više nego što normalan organizam može svladati. Motovun danas to je već 2 desetljeća živog grada u koji dolaze ljudi sa svih strana Hrvatske i iz drugih zemalja, ne bili ovdje 5 dana, bili zajedno, gledali filmove i zapravo bili posvećeni jedni drugima. Filmovi su važni, ali istodobno ključ je u tome da se tu ljudi stignu posvetiti jedni drugima. Dakle, festival su zapravo ljudi. What are the biggest challenges in running a museum? We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. Ruben Östlund nam je počasni gost festivala. U njegovom filmu Kvadrat, s kojim je zapravo prošle godine stekao ogromnu svjetsku slavu, nedavno je bio nominiran za Oscara, jel? What was special about this festival that you wanted to come here? Well, one thing is that they have showed many of my previous films, and I got 2 awards here during the years. With force major Johannes Bakung, the main actor in that film, he had a really nice trip here, and he told me a lot of good things about it. The most impressions that I have had so far is about the nature. It's a beautiful landscape here. Ser vi den argentinske kunstner og sociolog Lola Arias og hendes udstilling, som hedder The Square. The Square is something that we have built in 4 cities now. So 2 cities in Sweden, 1 in Norway. They're going to build it in another city in Sweden. And now we have a temporary square here in Motovun also. I would like to say to people, please put your wallet and your cell phone in the square and let's see if it will be, still will be there if you go to a screening. It would be a very interesting social experiment if people dared to do that. Because I think if you give trust, then you get care in return. If you trust people, they will take care of you. If you mistrust, people will misuse you when you trust them. So I think that it could be fantastic if we now could start a little bit of a movement where people dare to put their wallet and their cell phone in the square. I will do that. Nemam pojma u filmu i ne zanima me reggae. Ja došao sam u Motovun da cugam, pljugam i umjetnost. Otvaranje je zapravo bilo smišljeno tako da pokaže ono što je Motovun bio nekada kroz dokumentarni film koji se zove Gradovi sanjaju ljude u produkciji HRT-a, koji pokazuje Motovun 66. godine kao grad duhova. I s druge strane mi smo htjeli pokazati ono što je Motovun danas.
Vezivajući duh Berlina u ovaj grad, valjda smo i dobili nebo nad, ne baš Berlinom, nego nebo nad Motovom. E sad, ako pažljivo pogledamo gore, znamo da bi gore trebali biti anđeli i možda negdje na vrhu tornja sjedi tip koji je s nama sve praktički do prošle godine bio na ovoj pozornici. I siguran sam da ćete znati o kome se radi ako vas podsjetim na pjesmu koju smo pjevali s njim. Morate mi malo pomoći, ide ovako. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Life seems so rotten, there's something you've forgotten, and it's the last smile that senses. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just burst your head and whistle every day. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Mislim da nas je čuo i mislim da kaže da je festival otvoren. Još jedan motomonski pljesak za Predraga Lucića. Niko nas nije zalio vodom, niko nije bacao stvari na nas, nismo dobili voćku, nijednu na stage. Bilo je odlično. Odlično smo se mi zabavili, ovo je prvi put to zapravo da smo sami sebi bili DJ-evi, pa smo spojili sve svoje snove na jednom mjestu. I izveli Motovunu, to je moj san. Ja sam mislio da je Motovo na moru. To je najsmiješnije, znači jučer, nakon 8 godina, sam ja registrirao jednu stvar, znači on je doslovno mislio da je Motovo na moru, jer cijeli njegov vers u pjesmi Motovo mi priča, idemo na plažu. Ja gledam, ja uopće nisam to registrirao, uopće me nije prolazilo kroz glavu. Sad cijeli album, četvrti je posveta rejvu. To je, zato su nas vjerojatno i pozvali. Trebali su, znači, mislili su Krankschwester, a i oni su možda iz Berlina, dečki. Ali, za***li ste se.